nii. Mida ma mängin täna? See Mouthwash. I hope this hurts. The fuck? Okay, ma pean laeva juhtuma. I guess on... It's locked, okei. Tagasi. Steer right. Ei, vale poole ju. Nothing else to be done. Just wanna go... Take emergency key. Ooh, emergency key! Use emergency key. Ma ei tea, milleks see nupp isegi on. Disengage autopilot. Miks ta? See teeb midagi või? Crash imminent. Miks? Mis juhtus? Lend a hand. Polle sees. Polle sees. Rise and shine. No see on nagu see Fallout, kes on. See pöidlapoiss. Holy shit, kus ma olen? Mis asi see on nii või? Kus ma ei peaks siia minema? Kas see on katki? Sinu südames see tee on katki. Guilty! Kus läheb nüüd lahti? Oh! Oh! See on jälle kinni. Oh! The only thing worse than dying slowly is not getting paid. Kas see on... Okei. Okei. Siin saab kohvi teha. Oh! 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 Nevermind. Oh! Medical room. Quested forever, at least according to Swansea. Nagu niigi Swansea on tema salajane stash. So. Unfortunately. Mis ta mängivad mingi... I only see my goals, I don't believe in failure. He doesn't want to keep still anymore. No ta praegu veits kahtlaselt vaatab siia poole. I was thinking we never went back into the cockpit after we dragged them out. Ma olin see vend. Yeah. Ma ainult kuulen seda. Hei. Mul on vaja... Siis on food. Okei, kõik kasvad siin on Pony Express. I ain't going over my break time almost. Vend, oh my god, see fucking see... Alright, Swansea. Give me update. Okay. Actually going now, actually. Probably siia. Cockpit ongi siin, ma ei tea. Take coke scanner. Yeah. Kus ma peaksin? Siin probably. 4, 5, 1, 7. Joo! Oh my goodness. Ma töötan Amazoni jaoks. 7 days before the crash. Nüüd ma ei ole see kapten. Okay. Talk to Jimmy and so on. Davai. See läheb nüüd liim välja. Damn. Utility, see on Swansea.
sa vist Jimmy? mis siin ta ju? oota, mida ma tegema pidin? ma pidin äksi võtma õigus või? kas mul on... mul on see ka. see ma näen siin. mis see oli? see siin. äkki see on... hell no. mis toimub? okei, päike tõuseb. või see tuleb lähemale? kus ma olen?